u različite varijante koji su zavisile pre svega od namene, kupca i dostupnosti tehnologije, uključujući i MiG-29K, mornarički lovac kojim su popunjeni nosači aviona. U okviru žestoke međunarodne konkurencije za pridobijanje kupaca četvrte i četvrte 2+ generacije borbenih aviona, MiG-29 u verziji SMT ima zavidnu poziciju. Pri tome svakako na prvo mesto dolazi njegova borbena efikasnost, zatim cena, ali i politički odnosi i interesi, kao i način plaćanja. U drugoj polovini prve decenije 21. veka, ruski Mikojan je zaključio značajne ugovore za isporuku MiG-29 SMT i MiG-29 UBT. Nekoliko aviona MiG-29 u različitim varijantama nalazi se u posedu privatnih kolekcionara i fondacija, uglavnom u Americi. U sastavu srpskog vazduhoplovstva avionima MiG-29 naoružana je 101. lovačka avijacijska eskadrila i sastava 204. avijacijske baze koja je bazirana na aerodromu Batajnica. Lepo osjećaj i neobično iskustvo, što je momcima verovatno zagrevanje, meni nije bilo toliko teško, malo ritma uhvatiti i mislim da bi mogao da se snalazim u ovom delu sporta. Ja do sada ovih iskustava nisam imao i drago mi je da sam to probao, a takođe mogli bi to da probaju i mlađi malo od mene, ja imam dovoljno godina.
Prvi put ovako neko iskustvo da veslam. U principu ja mislim da je potrebna samo tehnika, da se uskladi ritam. Jeste teško, ali ko voli nek izvoli, slobodno probajte ljudi. Zdravo je. Izađite na vodu. Na svečanosti povodom obeležavanja 96. godišnjice Cerske bitke, načelnik Generalštaba Vojske Srbije general potpukovnik Miloje Miletić u ime Ministarstva odbrane i Vojske Srbije položio u nedelju venac na spomen obeležje cerskim junacima u Tekerišu. U delegaciji Ministarstva i Vojske, pored generala Miletića, bili su i komandant komande za obuku general-major Aleksandar Živković i komandant vazduhoplovstva i protivvazduhoplovne odbrane brigadni general Ranko Živak. Svečanosti na Ceru prisustvovali su državni i vojni zvaničnici, diplomatski predstavnici zemalja učesnica bitke, ali i saveznika Kraljevine Srbije u Prvom svetskom ratu, te potomci i predstavnici lokalne samouprave. Cerska bitka koja se odigrala na širokom prostoru Cera od 16. do 20. avgusta 1914. godine jeste jedna od najznačajnijih i najvećih pobjeda srpske vojske u Prvom svetskom ratu. Istovremeno i prva saveznička pobjeda. Poznata je i kao Jadarska bitka, jer su se glavne operacije odvijele u slivu Jadra. Srpskim snagama komandovao je general Stepa Stepanović, koji je zbog izuzetnih zasluga unapređen u čin vojvode. Bitka je blistav primer taktički dobro osmišljene i ostvarene vojne operacije.